تو آج ہم پڑھیں گے کاؤنٹنگ نمبرز ان انگلش. 0 ZERO 0 1 ONE 1 2 TWO 2 3 THREE 3 4 FOUR 4 5 FIVE 5 6 SIX 6 7 SEVEN 7 8 EIGHT 8 NINE 9 10 TEN 10 11 ELEVEN 11 12 TWELVE 12 13 THIRTWN 13 14 FOURTWN 14 15 FIFTWN 15 16 SIXTWN 16 17 SEVENTWN 17 18 EIGHTWN 18 19 NINTWN 19 20 TWENTY 20